Muche mwenye mnono ntubo kona kanya kwatana abatu kinde tucietu cia weru tha mwanja honi beto wini wa Kenyero tukiambiriria ni ati ya biashara nini na baraba thiuluka kinto thoko ne ya maili 3 ibaishumirite na kuonekana kweru imichetho era gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia o wamwe na MCAs baithirite bakireta ntere bakiaria bariuwania uguni muno kiebo ya biashara na rabotariria kulingana na bontuko ya kiumia kaita kamichetho kenine kia maili 3 biashara chichionekanire kwithira iki arama nene na kutherema na araba kuromba kieni kithire yekethwa stadium ibo kenda gikomba kwithira yekiwa atogeni michetho ya egoro kana yankavichi egoro ibo kendo tira thoko ini kwithira iki arama na kwa inya mushi Mwekulonza ataeja wakana kamwe kwa tueka ikaotethia mutuma yani tusiariri muto mnene itwanete maendeleo ojuno mwe egwa akarina muno a biashara ataoni iya amairi 3 barabo chokia nkatho kiri ngavana Mutuma Ethingia nonto muno bo michetho anjiritie tububwetheria michetho bwe ningenji na njerera ete ubota na njera yubotethia michetho bakuga ikuthina mbe na kugarura antu obantora mwanya amwanya na kubanenkera kinyangwe echa kuruta abantu akwethunganira na mantu mathuku katho ngavana to Mutumanto Ethingia nonto mieri 5 ari itonete mwanya muno nonto turiete itarira ya batu tona tournament no eri gukianine geyeto kana mero yonde genjumla kuma mutume goya batu tournament yo kuri vijana turamionera na yao kiri vijana na inyanto anane abana nararetere misetho anabeto rira bati na ngwimisi bari ya bakethro baisetha na nikenda anabeto tuika bala baurite nchobine bana ngwe kurita thai kinyasi ari beto ntukwira aba baingi batwire misie na mirimo ya mauro nonto batona kanya ko setha lakini ranga baneto areyire Mutuma are uguma asiari beto ibakuthwa bena kanya kabita kianine kinyabo kubwithia mazoezi itwonere manto amanene nonto ekuru beto kwe bataringa mubira kuma basiaro lakini tournament yekweya itokiereria inya ekuru nari na inyanda kasieto ora kiani keke ari keke wa kiamanto amaingi ya mai itwonete murungu na njire mwanya ukulukira tournament na rero yonte oketherwa liongeta maili 3 Mutuma ibase yakatoka retito kurombera na kwenda kwera iboya nonto bwa misetho era inyoretere maili 3 ntukwira inyanto ibenderie biashara cieto isia ukirire itwaurero intobira twenda ciana ibu nto tokwira iboya adware oguba kiuga bongwa ta biashara abataoni iya amaili 3 ntuwa Jumapili ria kwari na michetho emenene kienini ikia maili 3 ibonire biashara cio ikithina mbe na gukura bwega kwenda stadium yeto ya Igembe Central ebwethwe yetherwa kinyarira misetho nationals eketherwa ekebwetha swa kinya batu itobateri kuona matunda kwa tueka inyanto bonde nontorera misetho kabwetherwa kono inya batu area to yakora yani kiyetu ingweti ketukathithirwa kyo maendeleo ya tukethera twena ya maingi batu akariba area maili 3 tukethera turi antu baikuraya tukwewe tournament biashara cietu bora ciendelere itukuibwa mwera iboya itokwenda kwera orenge ngabana weto nontori muntu wa matono awe muinisha na no tuthikera kiani keke ato kia maili 3 totethako na itokuromba utosoirethako tokaria ntoba maili 3 nonto ntukwera wejere misetho ituonere untobwa maana nekethe itwari na nto akwithira twina kwa weka biashara inene totekethe twina meari na yanto twabwethie manto ya manene kuma maili 3 Igembe Central Peter Nicholas Chabari Tugita mbere ni ati arimi bambo kando bakumana ribe yete amwe na kubwethie kundi kio kiraba wita nari avocado farmers kira kiolotete kwithira gikirio kia urimi bwambo kando ntere bari wa moria manini thokoni ya kimera kiyethirite ya kiunanga baba ingi nkoro no tumantu bakethira bagiokuma kiurimi bweria na kulwa ni urimi bwambo kando bari wa nende kumanene kundi kibethira bakireta bena wirigirwa ati thoko yake kethira ikitherema na inya urimi bwakio bukethira bukiambiririo kura arimi kuma nari bayite amwe kurutha gikundi kimwe na mworoto gukuria urimi bwa makondobia nontu kwithiritwo kwina wamba bwa makondobia na nkuruki makiguru na bei ya raisi nimekuona thina iria arimi banari twina mabokando maingi muno lakini mabokando jau kaja gwita to waste na tuka exploited ni brokers para bakuja kugura
na twathugania na twagwatania tuthithie an association iria tukethwa twitegaira mantu ja training kiri arimi betu njira inthongi cia kuranda avocado. Number 2 tutegere mantu marketing nikenda tukona avocado cietu cikuona thoko njega. Number 3 tutegere mantu security nuntu avocado cietu icikuiwa muno na itwonora tukarigiria avocado gwithwa ikiawa twitethania na administration ira twinayo katikati getu nari na the best soils cia kuhanda avocado na avocado icikukura buthongi na ingweretwa muno nonto bwa mantu ja twigire gutanwa na arua ndina avocado na kinya kathero ituragurairwo guri bokuo inderona mbeca na ndi autogaitanwa na ora tugeta kuthithia ingwitikia tukona mbeca inyingi muno. Indetware kuyiretu bamwe batongoria kuma guntu guku bara bakugana ari guntu kumba gukuria makondo bia bwega. Tujita kumia avocado ina guribu bwega muno na haja gwetu unfortunately tute cash crop lakini turejera kumenya munde tujana haja ina volcanic soil na ijo mwaka muno kire avocado na kione gikira na ande kana agenda yetu ituthe na aggregation andu bakareta avocado amwe tukwenda ku encourage antu bonde bande avocado nuntu eu ni mwecera cia thirikari irio cia wandi bwa miti kenda tu conserve environment yetu na tona antu na bakona bia kuria na bakona mbeca through avocado. So ankuga ibwega arimi kwija amwe kenda tu utilize miundera tu ne mikai nuntu gwetu na nari tuti cash crop batu tutegemea geri yake iromba ria arimi babendikire atongoria ba kaunti ya Meru bawatemba rurimi bubu bwa makondo bia itukuromba thirikari ijethethia arimi ba avocado na njira ya kwambiria aggregation centers ara tukomba kuthithia variation nikenda avocado cietu nyachika and more value na nkuruki kinya gutwa seedlings ire china the best variety certified nuntu rimwe arimi bagwita bakagura avocado bakendirwa seeds ire ite certified. Then thirikari ja our county government na kinya national government ya kamin ya tutethia mbegu nuntu nari twina mithetwe mithongi na nduji cia kung'ana cia kurima avocado. Kuma gicumbu kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi. Tugita mbere ni ati ya biashara bakuma thoko ya Gakoromoni beicumiritie na kumeneria migambo ya Peter Munyere ya kwithira kiuwa thirikari tibatire kwithira yeka mbere wakibwa thoko kimiradio ya wetna mbere na araku wa munya ati thirikari ya Kenya Kwanza na kuunarekane niyo ithire egitithia mbere miradio ya wetna mbere nkuluki bethirete bemwithokira bemwira kaita karari ngavana na inyari minister utekio abakuberia bo ya biashara Gakoromoni kaitene ko ibethirete bakimeneria musiasa Beatrice Kawere kiraba kwa nethirete tumira biashara Gakoromoni kwithira akiguna wewengwa. Biashara Gakoromoni ni bachumiritie na kutha bakerotoro ngavana Meru no Peter Munya nonto bakumeneria irikwanire thirikari nene ya gwaka thoko milioni 800 bakumira nandi kagita gaka tiga kurekana na witi na mbere mono bathoko eji nonto biashara baba nibo baketha bakigunika. Ile soko kubwa zaidi ambayo itakuwa soko kubwa zaidi katika taifa la Kenya itakuwa soko ya Gakoromoni, lakini Gakoromoni ni 800 million. Kwa hiyo hindi kaenda irua kwa dhahabu. Dawa milioni maana ya 3. Meru milioni maana ya 8. Thoko ekwenderia Karinji. Nukona kande wethe na future. Ute future ya ande kariu. Bwana Munya, tuwe na family gukura. Family hizi chieje dejo tugachirira nambi ekuru baba betu bethoko ne ajojo pinga thoko yako milioni 800 ri Mr Munya ekuru baba bakwarirwa bageta u Munya ataka agure to muno to kwiro thirikari tukana ngro ita ne milioni atwarigara gitumi kia Munya kutherekera raia tuari uria ekuru baba betu gwetetheka imakoza muno ja manene muno na Munya la kare ndugurwa ichunkune achurie niki gitumi akugwa tunengeri gitu kina maana ukila kiguni kia antu bonde ekuru baba ingi bare aja bena tona
tunini twana irio na twanikia au na nda tutatuina ngaro mbeche jau thirikari tutetheka wega kupingana na na ndetha ya kuja kuigwa itwegi milioni itwegi cha kuthithia thoko na akirie kanywa kawe thai tutikwenda kurona maendeleo batu tukalite ndwene uti maendeleo turona kinyai na thai batu kutwe wananchi tutukalitie nende tutikwenda kuigwa muntu wothe kupingana na maendeleo ntigwitikia ugori kana the last time wejereka koromone ara kuthithia shopping kana weja kugura bia kuria nikenda wona ba mama ba benthi gurwaja bati kuitaji thoko ina mbecha nyingi muno yumete gikithura kindikina William Ruto tafadhali kankwenda kuromba batu tuthithia shopping na kugura into gakoromone turie batu itu tukumenya thina era twenio ende mantu ja maendeleo tutetikaniria mtoro gutupingira maendeleo batu kethe twaerwe mbecha tokweje neje nene gwe no tuthai tokwemwe thai emweteria tokwenge naome kwa winyora twenda ya batu tumba kwenda no twaganukanire tokone turenda ntu bande bakiro turinganirwa amwe tumbe kwenderia turi amwe irio biashara cietu ciakura indi amna bubu a biashara baba beto bakimenerio mo musiasa nikira kwina bairirie na kubandikia maritwa akebera ati akethwa kibakinyia nje munini omutongerio mugongo ndari kwa kethro kajetete kuringa kura kana kethro ibubu atumene no ntwauga kwenda gwikia ntu kwaku either Karen kana irunduni na mwankira thaici mwananchi wa kawaida atomba kuomba gukinya guntu kuu batu turenda kuria karwetha atiri no ndene Meru County kendeja kwithirwa we no akandika antu bara bageta tutakwenda political brokers bakoyokia marito yantu bageta bajatumia bakanenkerwa mbecha bakarea gikundi kia marigo ento githumba na turenda bakendeke na nkero ibatetere ene turaigori beteta tribu thatu na batatu era betera chiri na karwetha tukaria tongeria na turaeja na marietwa turajokia marietwa ya wanabiashara wenzetu ende tutije na marietwa ya uja ikerwe Muthuri Murioki Woro TV mutirio Kangangi na huyu kindeke wenu muko kwa hiyo tuta siasa Mithika Mzalendo na ithirite nendia kiwanthi uru ya Kenya itetete ambere boya na rakuwa thirikari ya Kenya Kwanza ni uchokia Kenya nyuma akiaria na mwandiki wetu Antheto Anthony Kathenya Mzalendo no tariria ati mawatho jaria yaithirite yagikwa ithirikari i muno gikithomo ya kuonekana kayombikia kwithira ya kiangaratania ruyo ruana banthiuru Muteteri wa lela na mwanasiasa Mithika Mzalendo leo ni umilitina kumenera thirikari Rais William Ruto ni kila kuganio kuthina mbele gucokia Kenya nyuma o bulantuko ikuthi Mzalendo akimenagiria wamba bombesa ja mwingi kwa mwelekera wamba kiri mutambo wa eCitizen mbesa ila kueliewa na kulwa kile mibango ta empowerment amuna mbesa ingi kuithwa nje ya Kenya kulingana na Mithika aliandea Kenya ilikiritiega a transaction on government. What does that mean? Bate arasiora batethia barasiora kira baekira muko nebu onto kuona yu eCitizen 10 billion thai itokomana ire whereas itokomana ire sibitari tena ndawa whereas itokomana ire thai barabara cietu imarinya yeko whereas itokomana ire manto ya maingi sukuru cionthe acio collapse capitation na kila kitu. Mzalendo akithijiga na mbere na kumeniria thirikari Rais William Ruto ni kila kuganio kuthina mbele gucokia githomo nyuma kagitakala kugetha ino na bamwe nikaba kwebera maskuru ni kwaga mbesa mpongeri kiriogoti kulingana na Mithika ni onto bongi bola buthite na mbere kwangara tene biashara jantu musiari kinya akendia ng'ombe ari musie akendia miunda ari musie ati kia mwana miake ukinyeli kwa kinya mwana ora atithira sukuru kwa unende they have killed the future of those kids lakini kinyo wote burabatire they are so panicky kana buragite antu ute muntu we biashara uromi sen ibathirire Mithika Mzalendo kagitagaka aruga ne umakwine mubango akuletwa rwari governor county ya Meru Kawira Mwangaza kirikambia Rais William Ruto kenda tethiria thirikari kirugwa tumbaru kithurano ni kia mwaka wa 2027 aidha Mithika aruga nto boboti jara matunda no meku no nto Kenya ne belekite kwa mula mwelekera wande no people are determined ba antu iba muite kwithira no mwaka bethire bena utongeria the right leadership 2027 na ya imposi urakenda na support areira Kawira amurite na arantu mburi ringi amwethia ngabana kethira no wethe nacia aroira whoever you get
kinya MP ba na bau bangi amero kuringana na umbi interactive abo ibalani the lesson that kurero kuringa is very important. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Iboya Anthony na Iboya Mutegeri kwithira bwitite mbere na kurumira ndeto cietu cia wiru thaa mwanja ugeta kuraito chokirete na ndeto nkuluki. Maua, Kangeta, Isiolo, Kianjai, Mudhara, Ruire, Nkobo, Motindwa, Okangangi, Megindori, Marimanti, Chuka, Chogoria, Kunde, Normore, Rwa Ameru. Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire itongeretie kiri wajani bo tungata bogima bwa mwiri na iri na uteabwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere mochiari yakoya amia koya akudari mwana. How does she benefit? Kanani utedio buri kwa kawa mwekorojo ejire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations ciawe ugamba ithana kamba intuko na kethondi kwego mwana. Lucky enough in our facility we have Monday to Friday where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyegie test chenu na ivimi, you know. Okay. Hakuna kipimo takuja Grace Park ukose. Even if we are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa birabi ita mwankano, you are under us. Tote kweranga ita ukagiterwe na. Kenda kumenya mantu nkuruki iguru ria Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatana Phineas Imana ntuko shonda cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thejire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority. Luigi Meru National Polytechnic nigituge na njoru ya obundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru igarukite na kwa king'ina kia nthiguru gukuria ngugi cia njara. Wiritaniria gwetu ni kwari beto uritani bugwitaniria negita kuba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untu bamaite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju twenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got.
Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on StarTimes on. StarTimes. Enjoy digital life. Gakwato geni orengi na kathosha mwanya mnono ntubo kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru tha mwanja twichokera itukubanganiretie rono rwa mwanya mundu ni okianara mwandiki wetu wa ndeto mutugikare onete kanya kwithira kiaraniria na bani ni bara bathoma na nabo ibo kendo tiera anabaiba kwithira bekura kwina baina ne nyobe bania na enyankia maturene kege chunje kia mbere kia ribotie. Mori mbio ntoa nenkere toana mwanja mimba au akamwire kababa nenkere ndawe mieri kenda. Poverty and vulnerability from those poor households, so those girls are at risk because of lack of resources. Poverty ugona musiari kanyumba ika single room enana batano karero kwendombera when they are having their sexual affairs ana baina bethero bari ntukuya na ruke ne boete undukire mongo jwa Kenya na Kinyaja kaunti ya Meru ara kuringana wongere kubwa namba chama uja mapema kireana bare banini ukene bubu tumite namba ejethire kiongere kama no Meru ara kuringana na tara Meru ethire kire kaunti idano irito ongere tena mauja mapema kire mongo jwa Kenya. Samburu County leads with 50% of all the teenage pregnancies. We have West Pokot at 30%. We have Marsabit at 29%, Narok 28%, and then Meru, our county, at 24% is quite alarming and disturbing. Comparing even with the neighboring counties, the Mount Kenya counties like Nyeri. Nyeri had the least at 4.5%. Itumi bingeti gokea biria bigutuma mauja mapema jethra jakianda nkunywa Meru kuringana na Daktari Jude Kawira MCA Gacheri Muthuri na DCC Women South Mary Mwangi mauja mweja aliumane na bamwe bashari na kinyanto banja barabethirite bagituma ndugu cia wendo na baba reba nini ikwethirite kwina cases mbinge muno ciana kudhulumiwa with the immediate people kana parent baraba bati kwethira bae baswilia. Meru mama haendi na watoto anaachia baba. Kwa hivyo huyu mtoto kumekuwa na cases zingine ambazo mtoto anakuwa abused either by the biological father, the uncles, a lot of incest cases. Mwana naye mwana ni mto na the worst of it kinyana ye mwana nethe, you know, so I don't know as a society where the rain began beating us. Mitandao ya Kinande Kinyayo netumite wongere kuwa mauja mapema jaingia na adagukwirikana na bamantu jara bakuthoma kana mbichira bakwithira bakiona mitandao ne ubagweta bakathithia. And also times have changed. Kuna a lot of generational changes on many things. Kuna ntu wamantu jara unukwithira kuna so many the teenage pregnancies. Peer pressure again, where we have our children, watoto wetu wanakuwa na simu mapema. Out of this tunapata watoto wana access internet mapema, some bad practices online. Bungi bona netie bwe kucheria mauja mapema ne ara kwithirite gutina mataro jamega ja muchiari ndiria mwana gukura baingi bana bagikura bari na muchiari umwe kana kinya bamwe bakethira bagikurwa ni bojowe ashari by so detached na ana bao okethiria rimwe mami wao no breadwinner in the family ndiraetire gucoa
agakainya kagitara kanene muno ati kumba kwijanja kanai that I think we have a very big gap in the parenthood. Napata watoto wengi wanalindwa na their grandmothers. That factor imekuwa shida kwa sababu una disconnect mtoto msichana ama kijana kwa sababu you grandmother, most of the basic needs she provides, lakini ile parenting inakuwa ni shida kwao because of the age factor. Gwatanira nani ntuko ya rojo kerugono ruro mwanya mundu nukia tuithire tukiararire na bamwe bana bashithirite bari na miaka minini. So huyo jamaa alikuwa mtu wa Senke, sasa ndo akakuwa ananipea rift. Keripotera nteto cia weru riakwa rieto ni mutuge kare katheshe mwanya muno kiewe mutugi kare kiewe mutegere na kiebonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cietu cia weru thaa mwanja tukerwa arenga kwendera kaitakia oni beto awini wa Kinyero. AJ